Vo in February ni nga sang ni somni panga chibay vek ule buat sai tu MS collection Tunlai Titi tam le Zawhna tam a Chhanna ve Thung pakhat na airport le a che vel ramzau tak tu na airport quarter zong tel hian restricted area ani nga langa civil mi tan har satna na satak a thlenang IAF en Kulai Jorhat airport so entir na thatak ani ome Chhanna airport area shim hi state AAI IAF en Kolponi se restricted area vek turani Jorhata po civilian area le IAF area anda sang mai boina a omlo patni na IAF omna chu enemy strategic position ani ngal Chhanna strategic position kan ti hi kan geography wang ani zok IAF pon en kol lo se in do chwa chuan an lo target don tho pathumna flight schedule tuna airport operator airlines le adang te ne na kanin rem siam chin an control ang IAF to angin flight schedule siam ani to anga hei hian airlines haute tan har satna na satak athlen don ani tuna schedule flight omsa ti po hi mun sang atanga ron thlok kwala thlok thale chin hun bi thlia nei ve ka ni le nga thlok chin an ni hei hian flight schedule po ati tle mang Chhanna Pune Srinagar le Jodhpur te po khu IAF in kolvek ani tun thleng hian buaina an nei lo an ma ni ngai to chuan kan traffic ala tlem lutuk scheduling problem a omlawang palina kan ram khwa weather hi kan shet angin chhum anasa thina low visibility leka flight cancel atam pha anga thlona ron thlok drum thelo chhum kyan hun an nga te hi IAF hian mi pui ngai pui mo lavin an thlole tir fawang atwar tu chu mi pui kan ni ang Chhanna thlona shim thlok chuak hi IAF le DGCA clearance angaya IAF in an du thua wangin schedule flight an cancel thailo peace time lain airport le thlona equipment hawin hei chu a hril zok pangana enkima IAF priority an pe ang entirnan overhead commercial flight ain hlataka IAF helicopter priority an pe masa ang hei hi an airport en kolme ka anti danani Chhanna wartime le aircraft emergency ani lo chuan priority pek theina power IAF in an nei lo civil flight point emergency nei ta se priority pek zo kani ang parukna IAF hian periodic exercise an nei reng chin hemi chung hian airport an khar chin Chhanna hetiang exercise nei hian DGCA changpo in IAF in phalna alak zelangai airspace availability le traffic azira adjust ani zele pasari na mipui emergency operation tu na achula pianga thlok thei chin hi thil har sa takani to ang IAF in dan khir tak nei sa ania wangin Chhanna har satna a omlo chu ai chuan state in IAF thlona ulsam takin a requisition theizo kang emergency le medical flight chu first priority ani zele khoya po pariatna additional flight le non scheduled flight ulsam taka kan nei mai chin hi a har to ang IAF a permission mu mai a har sata wangin Chhanna ama a kan lockdown procedure tho alani don IAF in enkolponi se pakwana Guwahati le Dibrugarh airport IAF le AAI in Trum airport po IAF in scheduled flight ati boireng awangin runway shan an siam sak an petop Chhanna hemi hi khoya ma proof omlo airport thar ho chu central lam malak udan UDAN scheme noi mi zok ani ome somna IAF enkol airport silchar airport sakhazakwa somli palia chanto po hian ma ason thailo kan dream international airport chu abese omlo mason ain tuna kan airlines nei mek te po hian kiamlam apanang Chhanna silchar airport khu IAF le AAI noi enkolani a civil operation chu AAI noya a om night landing le ILS facility aneya IAF noya modernization project Tata company noya siam chatura po a ommek som pakhatna kan airport hi IAF in an lani chuan tuna kan runway man la hi jet fighter trumnan a him tok lava siam chatnan hun engemu chen airport kharngai hian om theibok tezu airport po hian heng ang har sanna hi an tok mek Chhanna tezu hi ALG advanced landing ground ani fully developed airport nilavin major airport runway reserving chu tupun enkol se khar angai vek tho mase thlona operate theitura stage wise reserving hi an tifo thowe thlona arei the angber alo tum theinan
som pani na Dimapur airport po hi IAF ko ta changin har sa takin andil chuak sha mani Chhanna Dimapur airport khu AAI en colony state en colony lo som pathum na Trump pui helipeta mi puita na ol samna tura pawan hans helicopter trumna na man thin chu anu re lo tia an phalsak to lo Chhanna helipad thar state noya siam om to zok wang ani lo mo helipad bula office le parking thazok omin som palina aizola Assam rifle te kan khopui lailia om an nok sak le son chwa har sa sia kan sha a hetiang che hian IAF hian lengpui airport an lak chuan Mizoram me puita na lak ker le hi thil har sa tak ani to ang Chhanna AAI ni lo chuan private party lanta ila ai ria chu an ko ta om to tur tho ani Air Force Station a chuan Air Force School Medical Center le job opportunity atam pha zo kang ZPM Chalai headquarters press release tui vai le do zo anita alo puitlin theina tura chaktaka mala tu pulal do oma chief minister le pulal man pe punte advisor to CM te ZPM Chalai chuan an chuan om kan ti hle kan chief minister pulal do oma le advisor to CM pulal man pe punte te malak na zara tui vai le do zo anita hi ZPM Chalai headquarters chuan lom om kan ti tak zeta kum khat chung le ka a hlotlin na kan mu thwai theina tura an malak na chak tak mai hi chuan om kan ti tak zetani tui vai le Bailey Bridge hi fit zan nia sai ni in Mizorama Bailey Bridge a sei berani tui vai le hi kumsang khazakwa sumkwa pasari khan van dwai thak tak mai in tui lianin ati chia ta wangin man theilavin hunrei tak alo cheto a ZPM mi pui sarkar in chak taka mala chho ngalin ni som pathum February sang ni somni palia tanga do chan le ni in ni khat February sang ni somni panga khan zo fel ani ta ni kumtam tak malak chun zom lo ani nu in ZPM sarkar na nwaya kum khat chung le ka zo fel ani thei tamai hi ZPM Chalai chuan alom kan ti in sarkar malak na kan chuang tak zetani he lei hi man thei ani huna chuan Mizoram le Manipur kanin kalpo na harsana tam takan to chin kha sutkian ani to don ani Mizoram ma so na tur tam tak ma chhop sarkarin ane meka Mizo mi puite thlop na le troyom na kan sarkar hian amamo tak zeta Zoram mi puite Chhanna tur chuan ZPM sarkar hi ading zel dona kan opposition party te po opposition chatak ni turin kan du'a mi puite bum tlak an ni to lo ti sha in sarkar chuan mi pui huwa policy mangin khai chwa atum meka mi puite thlop na amamo tak zetani Dennis Lelrin Moiral te secretary ZPM Chalai headquarters media and publicity United States chuan anrama India mi illegal immigrant te thon ho chan United States chuan anrama dan phalwalu tru te thon le run pui anei meka India rama changalu tru te po New Delhi nen in bia in ron thon ho chan anni February nili khan atho khatna atan Indian illegal immigrants zani panga te chu US military plane C-17 mangin Texas atangin ron thon ho me kan ne United States hian illegal immigrant thon ho nan hian military thlona amang de uberia a how takle Reuters in a report dan chuan mi pakhat thon ho man hi US dollar sangli zaruk somnga pasari velzet ni ina chuta tuna hian South America lamram Colombia Peru Guatemala le Honduras lammi te thon ho be pui an ne mek boka illegal immigrant athon ho tur te hi Texas California San Diego le El Paso ate ada khomek Dr. Vanlal Chhanna Education Minister in Dampa East Block Law Dr. Vanlal Chhanna Minister Education Department exicha chang tu chuan ni thuma changa ni li January sang ni somni panga chungin Dampa constituency East Block chunga khosom pali tlo in hun amanga mi thanhem tak ZPM party a lomlut Dr. Ma Thante chuan ZPM party worker te chu kanel pui party thangte ain kan teima bik turani a VC election campaign chungchanga po kanel puite aya intin teima takalu chwa turin acha ngalbok tin Dr. Ma Thante chuan ZPM workers te chu ruling party worker ni thiam turin acha a bial chunga mason na thote en puile vilsui konga teima turin acha khotina mason na te khotlang tan routling ani theinan mi puite poin nge event thin turin acha a na tho chalote chu hroi tu tin hena sha tir mai turin ashil bokani he huna hian puje ke dong zwala chairman zitko point thu soyin teimak na awanga pathian mal som na kan don na sat em awangin tuna sarkar na kan changa
kan teimak na bok hi tun vi si thana po pathian zara chakpui le nge itum tlatang u atibok doktor ma thlantian tampe east block atlona hian khutlang shrai tu te le kaushan lampo an lom hle a an khutlang ma son na konga na sataka malak pui tura an be sei thu an lo shilani he huna hian ZPM general headquarters atangin puje ke dong zwala advisor and chairman zitko pulal tluanga pautu secretary pulal dong liana secretary puarlal chanhima joint secretary pulal biak thanga DYCO10 an troi omani media and publicity department ZPM general headquarters ZPM sarkar ti diklava high court in thiam lo achantir ngun ta hle mai RRR hachek MLA sarkar tan high court ta thiam lo chan hi za thla ka ni mai lo malam politics satan apoi chin ti chu soichia mangai lo achang tu minister tan phei chuan party le chief minister pui telaka nar alian du ngotang chuan lam siam arem velo reilo te ZPM an sarkar chungin ramro relna pathian ram an thlentir lo ti chian na kan humol mol mai mi pui thlan ngei mai thek pui VC nalan VC le sial hok VC te chunga diklo to ka ZPM sarkar ro rel na chu Guwahati High Court in Chiatin VC te atung ding le ta ZPM ro rel na a setena no ma kan mutama High Court ro rel na zokhian pathian ram kan mu anilom ni Kolkata High Court in Kolkata Baliganj Mizoram House chungchanga judgment a tekhan ZPM sarkar tan za na tur avatam MO High Court judgment dangpo alo chuak zel tura be chila ZPM unaw te po sarkar angaro rel na chuan film khurlul toro se check pui nalan le sial hok VC tele mi puite kalom puye truth prevails ziak ve zau zau chan ti ang ni som pani thlan hi sang ni som ni panga a VC kanin thlangangem Mizoram SEC berin apuanga kanin puwa cha ut to a kanin thlang nge yang chu hantiliam puat donila February ni thum sang ni som ni panga hi Mizoram sarkar Guwahati High Court Aizol bench lama atum ni insoifia na ani don ta a court tongkam chu kashevelawa Islungdar VCP le All Mizoram VC Association President Nibok Pukelal ngai zwalan champo toy awanga akhin nakal zela antran mun thatna lam an thelu le na hun ani le a hemi zwai han thutluk na puanzar ani to ang thukal to toite Mizoram sarkar chu November ni somni sang ni somni pali khan notification achunga mi khi ti chhuakin VC chamkal mek chu ni som pakwa thlan ni sang ni somni panga kumtira atop tur thu tarlan ani a tharuk velin tun jam hi po toy ani ta a achan chu in thlan ma sa kha ni somni pasari thariat sang ni somni ani kha po toy chan sarkar thu chwa ka khian po toy chan mumal takom lawa chief minister in ni som pali thla som pakhat sang ni somni palia apompuina angin ti mai hi ani Guwahati High Court ta in khinna ancham kal thalai tharuklai po toy ani awangin All Mizoram VC Association chuan Mizoram sarkar chu Guwahati High Court Aizol bencha an khingta a Farms and Societies registration new soivek lawila in khinna ki koi maktak December ni ruksang ni somni palia sarkar khinna HCA an thelu chukan tarlan tak ni somni thlasom pakhat sang ni somni pali a sarkar notification Chief Minister Pompuina ti chawa chwan lam siam kha ani HC sarkar notification ni somni thlasom pakhat sang ni somni pali tu ka khan notification dang alo omle wangin amasa alwa lana ngai twa thai ani ri lo atita hei takhi akhing tu ming an man ber pukelal ngai zwala chuan an khina wanga notification back date chop ani aring hial order nun hungzo ka om hi an shilo shim order nun hungzo ka hian VC jam kal lai po toy chan chu sumhar satna ti lam alo ni ta de ani hei po hi an khing chun som ta zela HC hearing January ni somthum sang ni somni pali khan in khinna hi High Court Aizol bench chuan hearing anei ta a heta hian sarkar hian an khinna laka in venna in soifia na report a thelu chu HC hian kim chang tok lavin asia ani ome hei wang hian February ni thum sang ni somni panga tho chania report thelu tle turin atita ani hemi chungchang a hian aking tu pukelal ngai zwala All Mizoram VC Association President Nibok chuan lo thonna anei ni ni thum chunga rigrum dewa sarkarin thil alo chiam le mai alawani chu kanin thangangem hearing masa anga chuan sarkar hi a in soifia zo lo chu a angber mai HC chuan sarkar dinglai meu chu second chance ape a ang a soifia zo lo le August thlen ma chu kanin thanglo ma na le
Zawatlaw Home Minister in VC in Thlanzwa ku vatol ruk atlak niam abese Home Minister puke sabdangan ku vatol rutu thurwal pui VC an omnia shiat ani thule VC in Thlanzwa chuan ku vatol ruk atlak niam suta arin thu asoi voina ZPM party pisa part in khoma Home Minister puke sabdanga chuan dan le thupe ken ko chungchang soyin ku vatol ruk chungchanga atol rutu thurwal puya lotran pui zok VC anom ti shiat ani thu asoya heng VC te awang hian VC in Thlan an ngak lel ati a in Thlan zo lama chuan ku vatol ruk po hi atlakniam sotin an ringani ati heipa ka hian halpwa le halmoi chungchanga thupek bo chhiat thu boy somnga panhi zialua mi somruk te chung thu chu courtin arel don ati a kumina po sarkar chuan hun puilai halpwa le halmoi khaple turin January tha khan arel fel to atibok Home Minister chuan kum khati mo chau sarkar na anla chel chungin zoram mi puiten an chunga be se na sang takan neya mi pui an du tui a eptu party te phei chuan swala ka filim turin an be se ani ber ati a an hun lai thil cha an ti theilo zong zong ti thei tura an be se ba ka sarkar na an chel lai an lo ti chin angati ve turin an du lo nin asoya hetiang eptu party an ne chu van nei anin ti tak zetani ati ani ole tunchuma tan chuan khati zong kha ni le ri phot mai ro che